Kublaya pigi pulau ki parajor baro ki baju sungut tenar basngap ya ki video ha kena ke channel. Te perlu ha kena ke video mata tu na biang ya kena ke program kabadai ka kat new tarik mata abna Januari arah jar pun riu ha kursimai mini stadium Hasmit. Ha ka ba ha kena ke sengi kan sadon arteliki final football. Kata kawai ke final football kandai hapdeng ke Lightcore FC Persia ke Masar Ejbro FC kadba kawai pat kandai tangga jilekai perlok hapdeng ke mau hati konstituensi Persia ke mau kenreu konstituensi Henry Watla kandai tangga jilekai perlok Henry karena up kan yokung ya ka pisa ke basan peu hajar kadba ka winner kanang job kan kur ya ka song pisa ke badai hadu silak tengkah bat hagate kasngi kan sadonru sakalo gidro hagbaka price ke benengkong kadai shipholak tengkah bat nalor kine baro kan don saka program ka musical performance hagabak inongruai nong put nong tem hagate kasngi kenwan na kenhun jongi bahun marwen haringkat kaban ka jongi ka porban sedang yang jeng tem jeng put ha ketika sengi na kenhun jungi bahun marwen harengkat ka ban ke jeng i kan sedang ha ka por sabaje syakmat bat kumjuru ka por penilai ya klo gidro kan dei hadin blakut kini ki art lagi final football bat ka por penilai ya klo gidro ru ka dehi ha ka por sabaje janmit te kumbang de pentip hapi ha ka wei ke video ke bah khamat bah ha ketika sengi kan sedon tang art lagi football final namar ki semi final la de ban lekai ha kini ki sengi ki baladep te mentah hang ne sai senpat tong na pejbiang ya kan ka program ke badai ka khat new tarik menta abna Januari arah jar punriu ha kursimai mini stadium Hasmit nalor kan ka lokidro ke badai hadu ship holak tengkah namar ka semi final jong ka sport timai knockout football tournament kadai kanang Irat Sport Club Persia ke Masar Ejbro Football Club bat ka Lightcore Sport Club Persia ya ke Maulai Impact Football Club Henry kiba poi final kidai kini ki art ligi tim kadba kiba poi final kadai ka Lightcore SC Persia ya ke Masar Ejbro FC kini ki art ligi tim kini ki art ligi kinhun kinsai khun ya ke final ha kan ka khat new tarik mentabna Januari arah jar punriu ha kursimai mini stadium Hasmit ha ka por shibaje janmit kadba ka jilekai perlok hapdeng ka mau hati konstituensi Persia ka mau kenreu konstituensi kade ka por khadwe beje min step kata kemud ba plus ngutu syai ngatrai bah ka por khadwe beje min step kade ka jilekai perlok hapdeng kane ka mau hati konstituensi Persia ka mau kenreu konstituensi ha ka champion kan kure ka song pisa ka basilak tengka karena up kan kure ka song pisa ka basan pewajar tengka kadbah ka porsi baje mensengi kadai ka final hapdeng ka Lightcore SC Persia ka Masar Ejbro FC tegine ki arteli ki final football ha kan ka khat new tarik menta abna Januari arhajar arpun riu kadbah ha ka pos sabaje janmit kan sadon sakalo gidro ha katai ka sengi ka sadon ru sakalo gidro ya ka ba en penyaj da ka Smith Sport Club haringkat ka Sendrop Lang Fishing Group ka por pilekai ya kalau gidro kadai ka pos sabaje janmit kadba ka price ke benkong jong kalau gidro kadai ship holak tengka ka price ke baar kadai arlak ka price ke balai silak ka basau silak bat ka basan kadai san pewajar kador jong ka buy tiket lokidro kadai lai spa tengka ka wei ke tiket bat san spa tengka penyo arteli ki tiket yak tiket lokidro pila banyo tang hak tahi kasngi na dum step hadu ka portion pilekai ya kalau gidro bat yak ni tiket lokidro omsim ladi online lupa omsim ladi shwa ka kasngi henry yak tiket pila banyo tang hak tahi kasngi na dum step hadu ka portion pilekai ya kalau gidro na kam tajung ti perlok ki bakwa ban pentit hagi perlok gilaban pentit na kam tajung ki henry ka tukam de ko online henry pihaban pentit hak tahi kasngi phimla banyo lupa shwa ka khan new tarik ka wei par kajing pesai dengan tajung pi pajba kadai ba nakam taban pej football kador jong ka tiket kadai tang san phu tengka marwei kadba kador jong ka tiket logi dro kadai laispa ka wei san spa tengka artelik tiket kam dei ka ju ka tiket dei kadai la ka jong ka tiket ban pej football kadai san phu tengka marwei bat nakam ta ka logi dro kadai laispa tengka ka wei bat san spa tengka artelik tiket
Ngatrai prasai halorkan nika program keban salong hakan nika kat new tarik mentau benai Januari arah jara pun riu hakrus simai mini stadium Hasmit. Kendit ngacukuran lengkot hang ne bakatway bajemen step kajile kai perlok hap deng kamahoti konstituensi percaya ka mau kenreu konstituensi ka pras ka benkong jong kadang job kadai silak bat ka pras jong kronas up kadai san phajar hakapor si baje mensengi ka final football hap deng ka Lightcore SC percaya ka Masar Ejbro FC hakapor sa baje kan sadon ru kaban kitu ginong tem nong ruai bat kum juru kalau kidro tem nakam ta jong tui perlok ki bakwa ban simenta ban pej hi lagi jong khmat ya ke football ken mau bakador jong ba tiket ban pej football kadai tang san pho tengka marway namar ki don ki perlok ki bakeli bakat no kador jong ba tiket ban rung pej football andre hang nei prasai bakadai tang san pho tengka ban pej football kan ba ban pej ya ki dong tem nong ruai ki nong put hak tai ka sngi ka gen huan jong i bahun marwen bat ka ban jong i om don kam bai rung andre free bai rung ban pej ba sngap ya kini jeruai hak tega sengi te kalau kidropat kan dehi hak po sabaji hadin belakudno kini gi program baro ka football bar arteli bat hak juga por ba kan ka grup tem ka dehi ka po sabaji kan sedang ka grup tem bat kum juru kalau kidro kan sedang hi ka po sabaji janmit tengah try flashai halor kan ka program ke bansa dei hakan ka khat new tarik mentab na Januari arajar phunriu bat na kamta ki jingtip ki ba company ngasa benar ni ngasa bentip bat haki we ki video ki bandangwan ku blesibon